Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahaba Syedralun Mabandum. Sehat gebili Allah. Semoga bersejahtera, bersihat Mabandum urung drone. Bapi urung drone hana menyenangkan dengan video lun, dengan hujah lun, dengan hinaan lun ke ulama suhu, yang kalih lun petebit su, lun bertanggung jawab insya-Allah. Dan menansyid ke orang yang jawab video lun, yang pakai kacamata lagi lun, duk la motor pegah haba peh tim motor lun na motor duk la motor ceramah kun ke lun barang kapu. Jadi dalam videonya kon jawaban daripada urang dro, kon jawaban daripada urang kah hai palih hai paak nampum pak. Kon jawaban daripada paak si paak purute pekong hukum tahunya. Nyan hanayum ba lun nawakah purti binatang si. Jadi yang perlu kesimpulan, yang perlu jawaban dari gure awakah. Nyan yang perlu jawaban. Kon ke jawaban daripada awak dro ke hana. Awak dro ke la tak tahu. Jadi, tolong kesampo siat videonya yang keluh ke fitnah ke lun bak media, lun dikeluarkan daripada dayah mudi mesra. Jadi, tolong ba siat videonya toh tengku yang petebit lon daripada dayah mudi mesranya. Bek gejak baba fitnah lam media. Dan bek gejak karang-karang kata bak media untuk gepermalukan lon. Jadi, lam videonya lon pegah. Mungkin lam komentar, lam status, mungkin hana jelas. Tapi lam videonya lon perjelaskan. Toh tengku yang petebit lon. Yang nepegah bak media, lun kujak but hanya menjelang beberapa bulan. Jadi, tolong jawab siat toh tengku yang kaluh neba fitnah, yang kaluh nekarang kata bak media, toh tengku yang petebit lun.